ikubera ubuhungiro, ikubera ubuhungiro. Ayo maguru baroga buri munsi akabyimba, Imana yongere kubera ubuhungiro. Yesu mwami, ubushomeri bukurandaranzeho, Imana ikubera ubuhungiro. Nabonye Imana itunga umuntu, n'abatarize Imana irabatunga. Nabonye Imana ibeshaho, nabonye Imana yica. Hano yarabivuze, hana aravuga ngo ishyira ikuzimu kandi igakurayo. Nabonye Imana yambika, nabonye Imana bingana nuko nyivuga. Nabonye Imana ikura umuntu ku biyobyabwenge, mbona Imana ikura umuntu ku matabi, mbona Imana ikura umuntu mu mayoga, mbona Imana mbonye Imana bingana nuko nyivuga. Nabonye Imana ibesha mu mazu, nabonye Imana igirira neza abayo. Imana yongera ikubera ubuhungiro. Umuririmbyi araririmbye aravuga ngo ntabwo nzavaho Yesu ari, ntabwo nzavaho Yesu ari, kubera ko yambereye ubuhungiro. Aravuga ngo yambereye itara nijoro, hashimwe Imana y'amahoro. No mu gihe cy'akabwibwi igitubera itara ku bantu bayiringiye. Imana yongera ibabera ubuhungiro. Muri uwo murimo w'Imana ukubitikiyemo, Data yongera kubera ubuhungiro. Muri ako kazi Imana ikubera ubuhungiro. Muri ibyo bitaro ukora Imana ikubera ubuhungiro. Muri iryo vugabutumwa Imana ikubera ubuhungiro. Muri iyo miryango washatse Imana ikubera ubuhungiro. Mutwemerere tubasuhuze, mutwemerere tubifurize kugubwa neza, mutwemerere tubifurize amahoro y'Imana, amahoro meza aho muri hose, abari mu gihugu no hanze yacyo. Mwebwe inshuti zacu zakadasohoka, mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi, mwebwe mukurikira ibyigisho, biganiro byacu dunyuza hano. Imana yamwijijeho umugisha. Shalom, amahoro y'Imana bane namwe cyane. Ugize neza kuduhitamo kugira ngo tubane nanone muri iki cyigisho. Yesu aguha umugisha. Yego, aguha umugisha cyane. Reka dusenge Imana, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Nitwa Sandrine Uwihoreye, ariko agataho kwivuga mba numva tuziranye tumenyeranye, ariko hari igihe wenda hari umuntu waba mbonye bwa mbere. Nitwa Sandrine Uwihoreye, banyise ngo Mwafashwe ryari kubera ubutumwa natambukije mu mwaka washize. Yego, turagushimiye Mwami wacu, tugushimiye neza yawe itarondoreka, tugushimiye karowe Data kandi ukaba Imana, tugushimiye kutwemerera kongera kuboneka mu maso yawe kugira ngo tuvuge ku ijambo ryawe. Turisengeye kandi dusengeye n'umuntu wese tugiye kubana muri uyu mwanya, kugira ngo fashe umutima we kandi ijambo ryawe rigire icyo rimara mu mutima we, mu izina rya Yesu, amen. Turi muri zaburi ya 46, rihangana giye bitamfatiraho. Zaburi ya 46 turahera ku murongo wa 2. Haranditswe ngo ni zaburi ya bene Kora. Ni zaburi ya bene Kora. Hari genzaza mabwire bene Kora ari bande, ariko ni zaburi ya bene Kora. Umurongo wa 2 handitswe ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana ishimwe. Imana niyo buhungiro bwacu, haleluya, kandi niyo mbaraga zacu. Imana niyo bwishingikirizo, Imana niyo buhungiro bwacu. Twebwe abizera Imana, twebwe abemera Imana, twebwe abavutse ubwa kabiri, twebwe abakristo, twebwe abana b'Imana mu maraso. Imana ni Data, niyo buhungiro bwacu. Biravuze ngo kandi uretse kuba ari ubuhungiro, ni nayo mbaraga zacu. Uko umunsi uje unukagenda, ntabwo dufata imbaraga cyangwa se ngo tubone imbaraga mu byo twariye bifatika bigaragara. Ntabwo imbaraga zacu zigaragara kubera ko twagiye muri gym cyangwa twakoze agasiporo. Ntabwo imbaraga zacu ntabwo zivuye mu byo abantu babona, ahubwo kuko Uwiteka, Imana ishimwe, Imana ariyo buhungiro bwacu, ikaba n'imbaraga zacu. Imana ishimwe, nicyo gituma tutazatinya nahisi yahinduka. Ni zaburi nasomye, ndakomeza ndasoma, iranezeza. Kuri 3 aravuga ngo nubwo isi yahinduka, nicyo gituma tutazatinya. Imana ishimwe. Imana niyo buhungiro, yatubereye ubuhungiro, na n'ubu ngubu ikitubereye ubwugamo, na n'ubu ngubu ikitubereye ubwihisho. Iracyatubereye ubuhungiro yo kabyara. Twigize twihisha mu maboko y'abantu araturekura, twigize twikinga inyuma y'abantu bigirayo, twigize twikinga inyuma y'ibifatika buke tubona ntabihari, twigize twikinga inyuma y'amafaranga buke dusanga ntayo. Ariko kuko Imana ariyo buhungiro, ihimbazwe, ni ubuhungiro bwacu kandi ni nayo mbaraga zacu. Imana ishimwe. Ninde wagushobora mu gihe Imana ikubereye imbaraga? Ninde wakurenza amavize mu gihe Imana ikubereye imbaraga?
ninde se waguhangara mu gihe Imana ikubereye imbaraga? Ndimo ndabona abantu batabarwa n'Imana kuko biringiye Imana. Ninde muntu wakorwa n'isoni kandi Imana imubereye ubuhungiro? Ninde muntu watabwa hanze isi ikamuta hagati akabaho nkaho nta byiringiro afite kandi Imana imubereye ubuhungiro? Ninde? Aba ni bene Kora, basigaye bonyine, basigaye imiryango nayo, basigaye basigaye bahagaze aho ngaho, amaso y'abantu bose abahanze kubera ko bo bari baritandukanije. Baravuga ngo hoya, twebwe ntabwo tubasha kwivanga n'ibyo ba data barimo, bigira ku ruhande baritandukanya. Aba ni bene Kora, baravuga ngo nubwo imiryango yacu yacumuye, nubwo ubutaka bwabamize, nubwo ntaho dusigaye, ariko twebwe twemeye kwitandukanya. Imana niyo buhungiro bwacu. Imana ishimwe. Twebwe twemeye kwitandukanya, twebwe twemeye gukurikiza inzira z'igisiyoni, twebwe twemeye gukurikira inzira y'agakiza, twebwe twemeye Imana tukayemerana n'ibyayo, twebwe tutayikojeje isoni, twebwe twemeye kuyinambaho, twebwe twemeye gukomeza kuyihanga amaso. Imana ihimbaza. Baravuga ngo Imana niyo buhungiro. Reka ngubwire ngo Imana yongere kubera ubuhungiro mama. Hahandi ubona nta buhungiro buhari, hamwe ubona nta butabazi buhari, hamwe ubona ko isi igiye kukota, Imana yongere kubera ubuhungiro, ikubera agakinga k'amakuba, wongere ubona ahantu ho kwitsimba. Imana yongere kubera ubuhungiro, wongere ubona ahantu ho kwihisha. Imana yongere kubera ubuhungiro, wongere ubona ahantu wihisha izuba. Imana yongere kubera ubuhungiro, wongere ubona ahantu wihisha, wikinga izuba ririho. Imana ikubera ubuhungiro, wongere ubona ahantu wikinga amagambo y'abantu. Imana yongere kubera ubuhungiro, ubona ahantu wikinga wihishe inzangano z'abantu. Imana yongere kubera ubuhungiro, ubone nawe ahantu wongera kwihisha, wihisha amaboko y'abarozi n'amaso yabo. Imana ikubera ubuhungiro, wongere wihishe, ubona ahantu hungira abagambanyi n'inkozi z'ibibi. Imana yongere kubera ubuhungiro, wongere kandi ubona ahantu hungira ibyorezo n'indwara zidasanzwe. Imana yongere kubera ubuhungiro. Ndimo ndabona Imana ibera ubuhungiro abantu badukurikiye. Ndimo ndakubwira ngo Imana yongere kubera ubuhungiro. Bene Kora barumirwa, babona basigaye bonyine, babona bahagaze aho, babona nta kundi kuntu biri bugende. Ubwoko bwabo bwose burangiriye aho ngaho, ababyeyi babo barangiriye aho ngaho. Ariko kuko bari barashatse Imana, bari baristitse ku Mana bayihambiraho, baravugira, bagiye kuvuga, bagiye kuririmba, baravuga ngo Uwiteka, aleluya, niwe buhungiro, niwe twihishemo, niwe twitsimbyemo, niwe twongeye kuhindura ubwishingikirizo. Uwiteka niwe watubereye ubuhungiro. Imana ishimwe. Bagiye kuvuga, baravuga ngo Uwiteka niwe buhungiro. Reka mubwire ngo Imana yongere kubera ubuhungiro. Ubona ukuntu wongera kwihisha amadeni, Imana ikubera ubuhungiro. Ubona ukuntu wongera kwihisha, wihisha abagambanyi n'abagome, Imana yubika imigambi ishakura ku buzima bwawe. Imana yongere kubera ubuhungiro. Uhungiye hehe? Nigeze mbasetsa ndababwira ngo kubera ko ubuzima bwacu bwa buri munsi duhura n'abantu, yego, haruza akakubwira ati nari narikinze ku gakonte none kashizeho udufaranga. Haruza akakubwira ati nari narahungiye ku mugabo none yantaye hanze. Haruza akakubwira ati nari narisunze mu kwaha k'uwo nkunda none yambwiye ko yanyanze. Reka mbabwire, hanze aha ngaha, hanze nishiraniro. Muri ibyo yaravuze ngo ntihabizera bazajya kuba, ko muri iyi si nta hantu tuzakirira. Ariko reka nkubwire ngo Imana yongere kubera ubuhungiro, ikubera ubuhungiro. Ayo maguru baroga buri munsi akabyimba, Imana yongere kubera ubuhungiro. Yesu Mwami, ubushomeri bukurandaranzeho, Imana ikubera ubuhungiro. Nabonye Imana itunga umuntu, n'abatarize Imana irabatunga. Nabonye Imana ibeshaho, nabonye Imana yica. Hano yarabivuze, hana aravuga ngo ishyira ikuzimu kandi igakurayo. Nabonye Imana yambika, nabonye Imana bingana n'uko nyivuga. Nabonye Imana ikura umuntu ku biyobyabwenge, mbona Imana ikura umuntu ku matabi, mbona Imana ikura umuntu mu mayoga, mbona Imana mbonye Imana bingana n'uko nyivuga. Nabonye Imana ibesha mu mazu, nabonye Imana igirira neza abayo. Imana yongere kubera ubuhungiro. Umuririmbyi araririmbye aravuga ngo ntabwo nzavaho Yesu ari, ntabwo nzavaho
Yesu ari, kubera ko yambereye ubuhungiro. Haravuga ngo yambereye itara nijoro. Hashimwe Imana y'amahoro, no mu gihe cy'akabwibwi igitubera itara ku bantu bayiringiye. Imana yongera ibabera ubuhungiro. Muri uwo murimo w'Imana ukubitikiyemo, Data yongera kubera ubuhungiro. Muri ako kazi Imana ikubera ubuhungiro. Muri ibyo bitaro ukoramo Imana ikubera ubuhungiro. Muri iryo vugabutumwa Imana ikubera ubuhungiro. Muri iyo miryango washatse Imana ikubera ubuhungiro. Baranditse bararirimba bavuga ngo kandi n'imbaraga zacu. Imana ni imbaraga zacu we. Ntabwo turwanisha amaboko, Imana iraturwanirira. Imana ni imbaraga zacu. Ntabwo twibeshejeho, Imana itubeshaho. Imana ni imbaraga zacu. Igisunika imisozi, ndashimira Imana ko ari imbaraga z'abera. Imana ishimwe. Kwa Zerubabeli umunsi umwe njya bakubita inkuru, Imana yagiye kuvugana na Zerubabeli, igiye kureba isanga hari umusozi wamumeze imbere, wazamutse imbere Zerubabeli. Ariko haleluya, mbere yuko ivugana na Zerubabeli irabanza ivugana n'umusozi. Iravuga ngo mbese wa musozi wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Wiyita iki? Celebrare contrifo wiri wimima obepai. Wiyita iki? Tozini winibon. Wiyita iki? Ostifo. Wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Imana kubera ko ari imbaraga z'abera ihita ivugana n'uwo musozi. Iravuga ngo guhera uyu munsi ntabwo uzongera kwitereka. Guhera uyu munsi ntuzongera kugaragara. Guhera uyu munsi ntuzongera kwirabya. Ntabwo uzongera kwihimbariza imbere y'umunyamuhamagaro. Guhera uyu munsi urahinduka ikibaya. Hashimwe Imana Data wa twese, kubera ko ari imbaraga zacu. Imana ishimwe. Nafashijwe wihoreye. Hashimwe Imana Data wa twese. Imana ishimwe. Hashimwe Imana. Hashimwe Imana. Hashimwe Imana. Muri hangana afitemo akagiripe pe. Ariko mu bihe byose twe dukorera Imana, byemeye cyangwa byanze, byakunze cyangwa bita, twe twemerewe kuvuga Imana. Nabwiye Imana ndayibwanirira aho wanguye ni kure. Ntabwo uzajya undinda rimwe kubyuka niganyira, kandi ubu ngiye kuva hano bitajya no ku rusengero. Ujya undinda kubyuka niganyira. Muri ibyo yaravuze ngo ntabwo mwire kujya niganyira. Ujya undinda kubyuka numva hari ensa neva pa, ngo neze kumva nyine ko ibintu byawe byahagarara. Uzarebe ariko ndafashijwe. Usanga akantu gavuge cyangwa ihorere. Uzarebe nk'umubosi ufite kampani. Abana be bakaba bakora muri ya kampani, ariko akaba afite n'abandi bakozi. Uyu mwana kuko arushije agaciro bene se, abera amaso byase kabone niyo byagenda gute. Hari abantu bari kwa Mana bameze nk'abapagasi, ariko twe turi kwa Mana nk'abana mu rugo. Niyo dufite maleze turabyuka tukajya mu murimo wa Data tukawukurikirana we, nyago hatazamo ikintu kikawangiza. Yego ntago turyama muri kampani ya papa, ntago dusinzira. Baravuze ngo ni ubufasha. Imana ni ubufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Akakubwira wabuze amaboko akuramira, Imana ni ubufasha. Wabuze amaboko agufasha, Imana ni ubufasha. Ayagufasha yarakurekuye, Imana ni ubufasha. Ayigeze kukuramira yaragutaye, Imana ni ubufasha. Imana iravuze ngo ni ubufasha. Imana ni ubufasha. Ndabisindagira ko ari ubufasha. Nabonye Imana, nabonye Imana we. Uzi ko hari igihe ugenza amaguru ukagera ngo kumva urutirigongo rurenda gusosoka. Abantu bagenze n'amaguru bari bubwire. Hari igihe ugenda urutirigongo ukumva kwa kuri umuntu agenda yinyonga gutya, ukumva urutirigongo rurenda gusosoka. Ariko hari igihe Imana iri seriye. Hari igihe kigera Imana ikavuga iti mwana wa cyabika, kugenza n'amaguru ndabihagaritse, ntuzongera. Ujye ugenda n'amaguru ugiye kuri botike kuko ni watwara imodoka. Ujye ugenda n'amaguru ugiye mu gasiporo kuko ndi wakora siporo nanone uri mu modoka. Nzababwira Imana nabonye. Ujye ugenda n'amaguru uri aho ngaho uri muri quartier, uri mu rugo, muri salo, ugenda mu byumba. Ujye ugenda n'amaguru, ariko nibivuga ngo urenze gate uragiye. Ni umufasha. Yesu we ni umufasha. Imana yagiye itubera umufasha. Nanjye uri hano Mana, ariko Mana nakwiturikize, nakwituriki Data, akira amashimwe ku mirimo wakoze. Yesu yaje ari ishungu y'abanyabyaha, atanga ubugingo bwe tubona agakiza. Amaraso ye yavuze neza cyane kuruta uko ayaberi yavugaga. Ayiwe yavuze ati ndagukunda, ariko we ayiwe yavuze ati ndagukunda Sandrine. Ego ibaze ko mba numva ahantu hose hafunze ariko nkanaririmba nanjye rwose.
ndashimira Yesu. N'umufasha muri iyo kredi, n'umufasha yagufasha ukayishyura, n'umufasha yagufasha iyo nzara ukayisohokamo, natwe yatugiriye neza. N'umufasha ariko nkubwire, wambaye ubusa impore uri imbere y'umufasha, n'umufasha erastifo n'Imana igabura. Yo niba hari ikigeragezo ngo kabyara nabonye kiryana we ikinzara kiragatsindwa mana, uragahura n'ibindi, ariko yo inzara we Uwiteka umucamanza mbonyeho amaraso, inzara we baba we, inzara iraryana abashari, inzara iraryana bene data, inzara iraryana nshuti z'umusaraba, inzara. Iyo tuvuga ibi hari abantu bavuga arewe wowe niba urya gatatu ku munsi kane ceceka ikibazo cyawe, ibintu ndi kuvuga hari abari kubyumva. Yego ye, niba waratabawe ukirengagiza ko yigeze kukurya nyine ukaba udashaka no kubivugaho, ukaba rwose ubu dufite abantu Imana itabara bakumva ngo ntibavuga n'ahahise habo, bakumva ngo baba bari kwiteza abantu. Ceceka ikibazo cyawe, twebwe abo yagiriye neza turahari, turahari, tuzajya tubivuga. Umusore akibagirwa ko Imana yankuye, harewe yego ye, ubu rero nyine byirengagize aho yankuye ni kure, ubu se byirengagize we, yego ye, ubu se nirengagize imyaka mu bishingwe sha, yego ye, byirengagize se, yego ye ubu nirengagize. Rero ngeze nigire mabuja ahangaha, nicare nigire umwana mwiza, njye nuri bibitsi, yego nigire ejo ributeye ahangaha nigire umwana mwiza, yego ye, ne kuvuga ahantu nguye ntibibaho, nzahavuga. N'abakiriya mumenye ko muzavayo, nimutegereza Imana mugashaka Imana. Bene Kora baravuga ngo Uwiteka Imana niyo ngabo n'ubuhungiro bwacu n'imbaraga zacu, n'umufasha. N'umufasha. Ubu se mbabwira ukuntu narwaye amaso, urebe ukuntu Imana ari dadi, Imana ni data. Ego ni data wa twese mwiza we, azi intege nke zacu. Ndarwaye amaso papa, ndarwara amaso ararya, ndarwara amaso, ego ndarwara. Urabona ukuntu Imana ari data twese. Ibi ngubisi ivugabutumwa rigi Burundi, mba rigiriye Burundi, ndagenda ngo bitaye ukwezi ndiyo ibikoresheje umumama waho, mpora ngusabira umugisha Imana yo kwijuru ijye guha umugisha n'urubyaro rwawe, mama apotre nolo, Imana ijye guha umugisha sha. Abaramvuje ku mafaranga ye, ubu mubona ndi mu turinete Yesu yegetseho vuba, nari mfite ijisho rimeze ngo ibaza. Ariko Imana inteje ivuga butumwa ngiyeyo, ariko ni naho hantu hari igisubizo cy'icyo nari ngeneye sha. Ega nta kintu Imana izima bagenda batunganya, wowe bamaso gusa, ibintu byihorere. Data n'umufasha, hostess and ground, n'umufasha. Aramvuza Yesu we, bagiye kubona iri jisho iri ryo ryendaga no guhuma, n'ubu mba numva sinakubwira haburaga gato, ntabwo nyine yose anganya umuti uri hano si wo uri muri, ntabwo birahure bingana. Ego Mbega Imana Yesu mwami, mujya mureka tuvuge Imana bingana nuko tuyibonye. Imana ibahugurisha, ariko ndimo ndakuganga Imana n'ubuhungiro, Imana ikubera ubuhungiro, Imana ikubera imbaraga, Imana ikubera ubufasha. Ibyo bintu bitatu bisohore ku buzima bwawe. Nari natego Imana ikubera ubuhungiro, Imana ikubera imbaraga, Imana ikubera ubufasha. Imana hostess ikubera ubuhungiro, aho ngaho ubuze aho wikinga, Imana ikubera ubuhungiro, Imana ikubera imbaraga muri ibyo biri kukurwanya udashoboye kurwana nabyo. Imana ikubera imbaraga kandi na Steve Olerasiba, aho ngaho ubona ko nta bufasha nta butabazi, Imana ikubera ubufasha. Shalom, amahoro y'Imana abane nawe. Ariko ndumva ikirere gifungutse ku bantu bategereje Imana, ndumva ikirere gifungutse ku bantu bashatse Imana. Imana ibahumugisha. Ndagushimiye Kristo, uhabwe icyubahiro, uhumugisha bene data twari turi kumwe, kandi wongera ubirigize ibindi byiringiro, ukomeze ubuzima bwabo kandi uhamagara amazima, wakomereze mu burubwe mu izina rya Yesu, amen. Amahoro y'Imana meza abane namwe. Shalom. Ukeneye aho hariho nimero, nyandikira kuri WhatsApp. Imana igushibaho umugisha. Shalom.